Numpang hotspot. Wah, parah lu bang. Parah apaan lu? Kalau film jorok gue lagi wewean sama cewek gue, si Vita. Wah, bilang temen-temen tuh. Temen-temen yang mana? Bang, di sini selamat tuh bang. Mau tahu aja lu, diam. Ganggu orang aja anak-anak. Bagus tuh, nembak gue bilangin bapak lu. Bapak apaan bang? Betawi 1-8. Jangan sebar-sebar lu. Hah, tuh bang. Ada tuh. Tuh lu lagi ngapain lah? Nih, lu lihat ke helmnya. Lu gila lu ya, Dul? Oh, Dul, bagi hotspot dong, Dul. Ya udah, gue nyalain dulu. Namanya apaan? Betawi. Terus hotspotnya? Satu sampai 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mantap. Gue juga, tolong gue. Alamak, lu mah cacat. Api. Lu lagi ngapain? Gue lagi main mabar Free Fire sama pacar gue. Gaya lu. Pi, hotspot dong, Pi. Udah nih. Hotspotnya apa? Kan pertama namanya Betawi. Terus keduanya passwordnya 1-8. Oke. Jangan. Udah tenang aja lu kan. Hati bahaya sama gue. Udah, ayo main game lagi, lanjut. Ikutan dong bagi hotspot. Apaan sih, Bang? Buat main game doang lah. Hah? Udah nih, gue kasih tau nih. Namanya Betawi terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jangan. Udah tenang aja. Lu kan orangnya beriman. Iya. Bocil, lu kan ngajakannya gue main game. Minggir. Lalu tuh dong. Buset. Kok jadi lemot begini HP gue? Buset. Pantesan aja. Ekonomi sih. Lu password gue lu kasih anak-anak lu, ha? Enggak sengaja, Bang. Nah, sengaja apaan lu, ha? Nih handphone gue lemot begini lu. Makan tuh.